बिक्रिए के लेल छी सर। जी जी बिक्रिए के लेल। उठाबू तो कता लगा दी ऐठाको लगा दी खोलू खोलू लालदास कृत रामेश्वर चरित मिथिला रामायण अछि। हाँ खोलू, उल्टा खोल लिए यहाँ पे। हाँ करो करो, है ना करो। तिर कोही नहेर्नु ल। सुटर हेटा नि त्यो सुटर भनेको त मैले ट्रेन सहरसा के दोनों कॉपी से एक खत। नाम ये अहाँ का यात्री जी है, यात्री समझ मिथिला के इतिहास है। अंकल से 2 लाइन सुन लीजिए। एतुका संस्थापक इनके विचार, इनके सोच से आई 40 वर्ष पहले से ही इंडियन गेस्ट म सर्वप्रथम आज जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम भइरहेको छ यस सन्दर्भमा चाँदनी चौकमा कवि शिरोमणिलाई पनि श्रद्धाञ्जली गर्न आउनेछौँ। यहाँहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलनको अग्रता दिने गुणानन्द ठाकुर बाहिर कहीं जानु पर्ने छ र हम आग्रह करब पंकज जी प्रमुख जी के लेके डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस.एन. झा, डॉक्टर एस.एन. मिश्र, डॉक्टर सुरेंद्र नारायण मिश्रा सर, हमारे कत से संस्थापक अध्यक्ष जी, सब गोटे के लेके चलू। मेयर साहब के द्वारा माल्यार्पण करो। विषय कुरा सम्मेलन गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र सँगसँगै यो सम्मेलन यो के भन्दाखेरि यो साहित्यिक सम्मेलन भइरहेको रहेछ। अब मैले पहिले पनि भनिरहेको छु, भानुभक्त आचार्य जो चाहिँ के भन्दाखेरि आदिकवि हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो आदिकवि होइन, आदिकवि धुत्रे लुगा लाएर, फाटेको लुगा लाएर, एकदम त्यो फोहोर लुगा लाएर चाहिँ के भन्दाखेरि काठमाडौँ प्रवेश गर्नु पऱ्यो।
अनि उहाँले कविता लेख्नु पऱ्यो, कविता भन्नु पऱ्यो, कविता लेख्नुभयो, उहाँले रचना गर्नुभयो। चपला अबलाई सुरुमा गुणकेशरीको फुलेली शिरमा हिँड्ने नसकी लिकन वरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी भन्नुभयो भने कान्तिपुरी नगरीको त्यस्तो बयान गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि साहित्यिक गोष्ठी हुँदैछ, सबै चाहिँ के भन्छ कवि सम्मेलन जस्तो भइरहेछ। विराटनगर पनि कुनै एउटा के भन्दाखेरि यस्तै खालको कविता रचना होस् जो चाहिँ के भन्दाखेरि देशभरि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि सबैजनाले के भन्छ मुखमा राख्ने कण्ठ पार्ने चाहिँ नि वातावरण बनोस् भन्ने म सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत् मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवावसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्च विवशेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्द्र शरदो आदितिर्व्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधय वयन्नः पशुभ्यः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे ॐ देवतामयो भव यत नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय प्रियमानतः ॐ घोरे घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अक्षरोपेभ्यः तदपुरुषाय विद्महे परमात्मया परासुमा अभोदतामलो अरुण उपतभ्रुमङ्गलः एतेन गुणोदरा अविदोदितुमृताः शादसोमयता गुणेन ईमहे अभोदो वसुपरिधि वक्रीवो विलोहितः विदैनन्दोपा अवृषन्नवृषन्नदहार्यः सरुच विनयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीजुके अभोदे असमतमानो हन्तेभ्यो करन् नमः ब्रह्मन्तगन्धमयो रात्रो जय मिथिला, जय मैथिली, जय मैथिली, जय माँ जानकी। हमरा सबके अपने सबके जानकारी करूँ जे हमरा सबक एहि सत्र के प्रमुख अतिथि माननीय सदानंद मंडल पर्यटन मंत्री कोशी प्रदेश सरकार करीब विलम्ब भऽ गेल छथिन। आब जे भले न पहुँचा वाला छथिन हुनके कारण से ये कनी विद्यापतिको जन्मदिन भएको हुनाले विद्यापतिकै बारेमा भन्दा मान्छे त भगवान महादेव हुनुहुँदो रहेछ भन्ने उहाँलाई थाहा पाउनुबाट तिमीले किन हिर्काउनु आँट्यौ उहाँ त भगवान शिवजी भन्दाखेरि यो कुरो लिक हो। भगवान शिवजीले चाहिँ त्यतिखेर उहाँको नाम चाहिँ उगना भनेर राख्नु भएको थियो। उगनाको नाममा भगवान शिवजी विद्यापतिजीको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो किन त भन्दाखेरि विद्यापतिजीको कविता र उहाँको भाव यति सुन्दर थियो कि भगवान शिव नै मात्र मुग्ध भएर उहाँको घरमा बस्नुभएको थियो। र यो जब विद्यापतिको मुखबाट यी भगवान शिवलाई किन हिर्काउँथ्यो छोरा श्रीमतीलाई भन्दा अब मेरो राज ठुलो भनेर त्यतिखेर त्यो उग्ना भन्ने मान्छे निस्किएर त्यहाँबाट विलय हुनुभयो र हराउनु भयो। र त्यो उग्ना भन्ने ठाउँ अहिले पनि मधुमा भारत यहाँ आइपुगेको छु र यहाँहरूको म राख्न चाहन्छु। र यो चाहिँ अहिले मौजुदा जुन प्रदेश सांसद छ प्रदेश सांसदले अविलम्ब चाहिँ यो मैथिली भाषा र लिम्बू भाषामा गरोस् भन्ने कुरा राख्दै म पुनः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आज अब यो धेरै म भाषण गर्न त जान्दिनँ, त्यो जे भए पनि मैथिली समाजहरूले
5 वर्षसम्म चाहिँ मुद्दा अदालतमा लडेर यो बनाएको मलाई त्यसको लागि चाहिँ ज्यादै नै खुसी लागेको छ। आजसम्म पनि यसको सेवा गर्न पाइरहेको छु र गरि पनि राखेको छु। यति उहाँबाट दिएको हो नगरपालिकाबाट, तर यो मैले आफैले त्यही हुनाले मैथिली भाषाभाषीक लेल अत्यंत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा यह कार्यक्रम से संपूर्ण मैथिली भाषाभाषी गौरवान्वित भेल छी। हृदय स्वागत करे, उनका साथ कार्यक्रम का उद्घाटन करे, कार्यक्रम का आगे बढ़ावे। धन्यवाद प्रेम बाबू। ऐसे कुछ और एम्हर जे छे औपचारिक कार्यक्रम सबटा भ चुकल छे त करू बात ततो विपंग्राम साशदान शने अभि ततो विराज जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो भवाय नमः शंकराय नमः कराय नमः शिवाय शिवतराय च। उपस्थित उमेश जी लगायत मैथिल समाज के संपूर्ण व्यक्तित्व सबमें हम नमस्कार और साधुवाद के अभिवादन करे छी। आज के हमर मैथिल समाज मधेसी समाज द्वारा आयोजित ई महाकवि हमर मिथिला के हमर विभूति सबके जे सम्मान करे आज के कार्यक्रम शुभारंभ के संपूर्ण मैथिल समाज के हम धन्यवाद देना चाहे। कार्यक्रम में अपन देश और विदेश से संपूर्ण अतिथि महानुभाव सबके भी सादर नमन करेला चाहे छी। और ये कार्यक्रम भव्य रूप से के सफलता के कामना सहित हम अपन मंतव्य आई के नाम तय करे छी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अयोध्यापति राम के लायो सजा
चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैजनालाई म हार्दिकतापूर्वक बधाई दिन चाहन्छु। यहाँको समाजसँग इन्टिग्रेट गरेर अथवा चाहिँ यहाँको समाजसँग चाहिँ मिलिजुली बसेको देखिन्छ र यसले अझै चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो रूप लियोस् र यो जुन त्यो चाहिँ इन्टिग्रेसन छ, इन्टिग्रेसन अथवा चाहिँ मिलन छ, यो मिलन मिल्नु चाहिँ अझै प्रकार भएर जाओस् र हामीले तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूले हामीलाई र विराटवासीको नाताले हामी सबैजना एक भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने बाटो बनोस् भन्ने म शुभकामना र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। महानगरपालिका मैले अब धेरै मलाई पनि जानकारी छैन। अब राजा महानगरपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिका जुन छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै प्रकार तरिकाले चाहिँ यो के भन्दाखेरि अझै राम्रो रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढोस् भन्ने म महानगरपालिका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र यहाँ सबैजनालाई आजको यो जुन सम्मेलन छ मैत्री सम्मेलन छ त्यसको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै त मेरो साथी नै हुन्छ, पङ्कज नि मेरो साथी छ, उमेश छ, म जी भन्नु पऱ्यो आज माइकमा बोल्दाखेरि होइन, प्रवीणजी छन्, अघिल्लो पालि त्यसरी बोलाएको थियो मेरो प्रवीणसँग। तर के भन्दाखेरि मेरो बाध्यता भएको कारणले म आउन सकिनँ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म तपाईँहरूसँग सधैँ पूर्ण सहयोग गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता छ। यहाँ सबैजनालाई कुनै एकपल्ट चाहिँ के भन्दाखेरि यो आदरणीय प्रमुखज्यू, हाम्रो अतिथिको रूपमा श्री कमल पिगेला सर, विद्वान प्राज्ञ, उहाँलाई पनि स्वागत गरे। 11वटा विषयमा हामी विमर्श गर्नेछौँ। नेपाल र भारतका अनेकौँ विद्वानहरूलाई निम्त्याएका छौँ र स्थानीयतालाई पनि हामी धेरै महत्त्व दिएर अनि मेयर साहबले भन्नुभएको कुरालाई एकदम आत्मसात गर्दै आउने दिनमा सहकार गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज हम एहिठाम आग्रह कर देश हुआ चाहे वो भारत हुआ, हम सब मैथिली के लिए लड़त रहब आ हम मैथिली का सम्मान दिया ये हमरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रामनिधन यादव सर, हमरा सबके रामनिधन यादव सर के सेहो आग्रह करे छे जे आगू आबि के एहिठाम किछु संबोधन करे। तेनाही आदरणीय जितेंद्र देव सर, जितेंद्र देव आयल छथिन कि नहीं? अध्यक्ष जी राजेंद्र देव जी, नमस्कार। एहिठाम उपस्थित संपूर्ण महानुभाव सबके एक बेर एहूठाम हम स्वागत करे ले चाहे छी। हम विराट देव सेवा समिति के बिलोंग करे छी। प्रवीण नारायण चौधरी जी के इतिहास कदम उठलिए, के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद देते सहयोगी के रूप में हमारा सब संपूर्ण मैथिली भाषा जाने वाला, बुझे वाला, बाजे वाला संपूर्ण तस्मात् स्वाजायन्त जे के च भयादतः
रामो हजगिरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जम् बर्हिके पुरुषं जातं कृतः तेन नेत पुरुषं वदतो गतः विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूढो पादा उच्यते ब्राह्मणोष मुखमाश्रित बाहु राजन्यः कृतः ऊढो तदजलवैश्यः पदागतुदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष प्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शिशुनोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्जयश्रीः सप्तसमितः कृताः देवाजतगुं तनुवाना अवमानः सदन्तजत्रपूर्वे साध्याः बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। गंगा के निर्मल नीरे चंपक बन पश्चिम दिस पूर्व महानंदा हम मिथिला गायब रहल छी, हम मिथिला गायब रहल छी और मिथिला का गावैत आए पौराणिक मोरंग के हृदय स्थली विराटनगर में अंतरराष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में अपने सभक अभिवादन करे छी, स्वागत करे छी। स्वागत एकटा आग्रह पहिना विलंब भ गेल अछि और जे शेड्यूल छै पूरा टाइट छै तैं सगर दुनिया तिरपित रहे बात उगना के ताही धरती के जिंदगी समर्पित रहे। माया बाबू मोन पड़ैत छथि। आइए आदरणीय उदय शंकर सर किस्सा सुनबैत रहे जे कियो ठाढ़ छी से बैस जाओ, सब विशिष्ट छी तो विशिष्ट लोग एवं जावत विश्वदंश के राजकाम नाम संस्कृतम विश्व मंचे सदा राजकाम नाम संस्कृतम राजकाम Saseva,